Anya laki din! Nagsweldo akong Gigi bakay. Ay, I love you, Dan Lakay. Aw, adto'y ti sweldo bakay. Ala maun. Ay na, agyaman na, Dan Lakay. Adaman in kwartata. Uwain bakit? Igatang mo iti masapsapol ta diti balay. Anya ti kayat mo agatangag, Lakay. Si kalatan ti makaamaw, GJ bakay. GJ bakay. Api akid-akid dayan na umatun, Lakay. Nakadigos kan? Bakit? Itay pay, Ay na, umay kang arudin bakit? Ay, di nakiguyod, Dan. Anya kalakit din, Pasigmut aping ganti ginatgatang mau Gijay anak kaw. Wu, nanang. Nangina dagiti a klase ti pinggan. Imported. Unangom nagadun ti pinggan yaw anak kaw. Pang-display laang dagita a pinggan, nanang. Anya, i-display mlaang dagita apinggan. Wu, nanang. Koleksyon ko dagita a pinggan. Nagpipintas, saan ka day? Nagpipintas ngagpaysaw. Ngam napintas mo ti presyo na. Agasam nga iday taginatang mo. Nagadaw. Anya lakit din ni nanang. Anya kumano nagado. Koleksyon ko nga rod dagita. Saan nyo latan nga ikaskaso? Imatang kakadi itinaimas asidaan ta, GJ bakay? Ha? Kwa? Nagkurang di swildom, Lakay. Anya nagkurang kat nagadujintad ko asweldaw. Inggatang ko ngamin iti nagado a pinggan. Anya? Gimatang ka iti pinggan? Ngam saan ka agimatang iti kanentang? Di ka ka din agong ungot, Lakay. May kaman kit di. Ha? Inagkanak, JJ? Di kan akong utwan. Taagasak ti pungtot mo. Babaan, iti agad ko. Bagay, nagswelduwag manay. I love you, Dan Lakay. Aw, adto'y JJ. Awat maun ti sweldaw. Napudot pa'y dayta. Ay na, talaga napudot pa iti sweldom Kada daw iti bangko. Wan, bakit? Igatang mo dayta iti masapsapol ta diti balay. Anya ti kahit mo agatangak, Lakay. Ay, makaamukan, JJ. Si kangamin ti budget officer diti balay kay. Sige, Dan Lakay. Siya nga rin di makaam mo. Gatangak ti kayat ko. DJ, umayak man. Ha? Apay anak laat kayo, tatang. Anya dagito nakakartaon? Agdoduma a klase ti kasirula Anya? Pangaramatam ka dagito akasirula? I-display Una yun, Gigi anak kaw. Nagadon ti nakadisplay dito'y balayaw. Di ka lang maumuma nga gagatang ka dagito. Anya lakit din ni tatang. Diyo ka din dilawan ti makitkita yo. Koleksyon ko dagitoy a kasirula, tatang. Day talatan ti pangipipanam iti kwartayo nga agasawa. Anyat gagarayo aya dito'y balay. Dumawat ako may ti sibuyas yaw, tanaibos ti sibuyas iji balay. Awan sibuyas mi, tatang. Tsak pa'y nakagatang. Anya, nakagatang ka iti nagduduma kaldiraw? Di ka nakagatang iti sibuyas? Anya lakit din ni tatang. Di kay ka din agungat. Awan sibuyas mi nga rod. Ingkayla dumawatan ka dagiti kaaruba. Siguradaw anaimas ti si daenta itang GJ. Kompleto ka jented ko asweldok ka. Pasensyakan, Dan Lakay. Naibusan di kwarta nga inted mo kanya. Anya? Idila ang malamkalman nga inyawat ko kan katisweldok. Ita, naibusan? Nangipanam ngay. Inggatang ko amin iti kasirula. Anya? Gimatang ka iti kasirula? Kat adamad kasirula ta? Koleksyon ko dagi di a kasirula, Lakay. Kaya't mo asawan? Awan ginatang mo asidain ta? Awan. Anya?
kasano nga roden nga, iti kanenta, Jijay. Ala, di kan agong ungot lakay. Agkan ka man. Aha, inagkanak iti bibig bagay. Di kan agong ungot wan. Agasa kunti sakit tinakam mo kanyak. Ah, Oo wan. Agasak. Babaan iti agak. aha, Nasaya at tanadanon ka dito'y balayaw, Gigi. Apay ka di, babet. Umayak aglako, Gigi. Anyat lakom aya. Ati makaagas akape. Anya? Makaagas akapi ko nam. Wen, Gigi. Miracle day to aklase ti kape. Anya nga iti maagasan na dayta ang kape. Ado aklase asakit ti maagasan na. Kas kuma iti sakit ti puso, rayuma, rurusuken, high blood, diabetes, kandad dumapay. Agraman sakit tinakaw, maagasan na. Anya? Nabilag gayam dayta ang kape. Wen, Gigi. Saan laeng ang makaagas dayto akape? Adapay ramen na apagpasalagisag. Anya pagpasalagisag. Pagpatib kar iti tultulang. Anya? Isu agumatang kan iti may sa abaks. Nalakalaeng. Manungay ti may sa box. 3,500. Ay he, nagninamot ten babet. Awan kwarta kakastay ta. Ay na, mabalin mo met nga utangan ti daduma. Basta agpauna ka. Mangi-advance ka. Ket, manungay ti paunak. Mano ti kwartam aya dita. 1,900 laeng. Mabalinan. Bayadam ton di daduma no addan kwartam. Isu nga alaumon daytoy akape. nay, apay da ito ang kape at tinimplam, Jijay. Pangpasaranta ka no dayta lakay. Anya pagpasaranta bagay. Ngala, igupom kit din lakay. Makapasaya at daytaken ka. Wah! Ay! Anya klase ti kape da ito, eh. Sabali ti raman na. Umalsam. Herbal nga ro dayta a kape. Agasan na tinagadua sa Cape. Ibusum amin dayta lakay. Tapno saan masayang ti pinanggatang ko. Awan mo't nagbaliwan triknak, Jijay. Sa anak mo't asim maranta, bakit? Masapul siguro nga ado ti inumom a kape. Tapno sumaranta ka Kano pang pasaranta ka no dayjay a kape. Sagmamano ayaday di akapay. 3,500 nga rod. Anya? Naiturid mo ti gimatang iti nagngina akapay, Jijay? Wun saan abali ta makaagas mo dayjay a kape? Amnya laki din ni bakit? Kumkomporme iti katgatangan na. Nagngina mo't dayjay akapay. Anya dagita lakom atong. Badbadaw, GJ. Ada badbado ti ubeng, ada mat badbado ti nataangan. Branded mat dagita abadbado. Wan, GJ. Sikanhan lang dagita badbado. Ngam nagpipintas da pay. Ipaukay-ukay mo nga rod dagitoy atong. Wan, GJ. Mangkita ka ni ti kayat mo. Wen man atong. Nagado ti pagpilyan. Mangkita ak man nga rod, bareng ada makurso na daa. Mangantan bakit? Mabisina ka naggapo iti trabaho. Ay, lakay, awan pa'y nalutok amakan. Ha? Apay ngay? Inggatang ko ngamin iti badbado ti kwartata. Anya? Inggatag mo iti badbado ti kwartata? Imbis nga inggatag mo kumay ti kaninta? Sana bali at branded na tagiti ginatang ko. Anya? Oo, kita kita da ito'y supot O, adoy nakasupot damin O, aday ta. Aha! Nagdakkel supaw. Nagadunday ti abadbadaw. Kitaam ngamin alakay. Bado ta ti ginatang ko. Nagadulang nga roden ti badbadaw bakit? Gimatang ka pa'y lang. Di ka din agong ungot lakay. Bado mat dagita. Isuasan sayang. Pagan anok ngay dagita. Jakmut makan. Di ka din agong ungat ko nakmat. Badong agpaisaw ngam saan tamat amakan dagita.
Anya laki din ti kastoy a biyag aya. Agkan ka man langan. Oh, Ah, inagkanak Jijay bakay. wan, lakay. Agkan ka, tapno mapunas ti pungtot mo. Ah, Anya ngay dagita lakom, babet. Pagapros iti sakit abagbagi, Gigi. Makaagas day ta pagapros? Wen, ado ti maagasan na. Isapsap pumlaeng iti nasakit apasit ti bagim. Agimbag ka adagosan. Talaga? Kat, manungay ti maysa. 2,500. Nalakaday tan. 2,800 ti original price na. Aya, No sikat ti gumatang, uray 2,500 latan. Taam-am mo kamot. Kun nabayadam mo itong balance mo kanya. nan, gumatangak man iti maysa ti isapsapok kanila kay ko. Wen, Gigi. Sigurado ang magustuhan ni Danday to'y apagsapsapo. Anya ti inaramid dito ni Babay, Gigi. May naglako iti pagsapsapuan, nanang. Anya ngay day ta? Maagasan na dagiti ado asaksakit. Anya? Nanang, maagasan na kanupay ti sakit a kanser. Ay, anya lakit din, Gigi. Day tala aggat-gatang iti kumkumpormaiter aramidam. Saan mo't adakas ti aramidak Masapul mi mo ti pagapros. Manungay ti presyo day jay asap-sapaw. 2,500 nga rod, nanang. O, kitaan nyo, day ti man o. Ha! Day ti agbalor iti 2,500 apagsapsapaw. Wan, nanang. Nagbasay. Kaslabalay laeng ti gurabis ti kadakkel na. Saan abalin at makaagas mo't? Aha! Anya ngay dayto asidaan Jijay. Sarsyado mo't akaring. Wan, lakay. Tinapatag akat adapang malumanta. Ay, nagluto ka kumamot iti ikan bagay. At damat kwartangit itad ko ka. Gimatangak ngamin iti pagsapsapo, lakay. Anya? Pagsapsapaw, ti ginatang mau. Makanta nga rod dahi ta pagsapsapaw. Saan abali at makaagas mo't? Manumanin ayatin na gastos mau, GJ, bakay. 2,500. Discounted day jayon. Anya? 2,500? Nagnginamot tanday ta pagsapsapaw? Makaagas nga rod, iso aginatang ko. Di ka din agong ungat ta makaagas mo day ja aginatang ko. Kahit kasano nga rodin tinaima sa sidang ta, bakay. Day taman sarsyado akaring. Si daun mo day ta. Ano sa mo na, tinapatag, ada pagsapsaputa. Nay atong, sa bali man ng tilakom ita Wen, Gigi. Lucky charm mat itatilako. Anya? Lucky charm dagita atong? Pagpaswerte? Wen, iso agumatang kan. Nan, manungay daytoy pusa nga agpaypayapay. Day tadakal, 5,800 dayta. Day tamat basbasit, 4,800. Ay. Nagnginamot-ton. Sa nabalya nang ina, tasumbrak mati swerte iti pagtangan yo. Talaga? Wen, Gigi. Itaam lang day talang nga ti pusa nga agpaypayapay. Ay ayaban na ti swerte. Oh, daytoy ngay mo't kwentas. Day ta kwintas, makaipaay iti natibkar a relasyon ti agasawa. Manumot ngay daytoy atong. Uray 3,100 latan para ken ka. 3,300 kuma nga mamamu kamat. Sige. Gatangak. Agraman day tabasit a pusa nga agpaypayapay. Aha! Puros mo't anak kamatisan ti sidang ta, Jijay. Wan lakay. Iso ti adda. Apay ngay, Jijay. Di ka mo't gumatgatang itinaima sa sidang ta. Agkagapsuta kon niyang trabaho. Gimatangak ngamin iti pagpaswerte. Dagitoy man kita Oh. Aha, kayat mo ang sa wine? Awan manen tinabate ti sweldaw. Inggatang mo amin kadagita? Saan abali at amangtad mat iti swerte dagitoy. Daytoy pusa nga agpaypayapay. Agay ayam iti swerte daytoy. Daytoy mat kwentas. Pangpatibker iti relasyon ti agasawa. Ay, makanti masapol ka.
makan, diyak kasapulan ta kita, naumagaw. Ha? Ay, di ka nga rod agungot Ay talaga naumagaw. Isubli ka lang katananang kantatang mau. Ay, di ka din agong ungat. Agkan ka manin ang... Di nakagam, Jijay. Masapol ko ti makam, tanay. Mabisina ka. Awan pa'y gunggunagbat niyag trabaho. Lakay. Lamuti mamin ta kita ginatang mo, Jijay. Importante ti makam. Saan kat ata kita bambanag? Sina talaga. Ay, pinanawan na ko ni Dan. Tatang. Basol mo mo lang. Makagatang ka kadagiti ang kakangina abambana nga di ka makagatang iti kananyaw. Leksyon kan kadayta anak ka. Saan na dakes agumatang ka kadagiti pambanag ang ipang pangrunam ti kananyaw. Wan tatang. Nakaamiris ako na. Jakon ululitan dayta. Kasurutan ni Dani di pagtrabahuan na. Ibagam kan kwa nang agbalbaliw kan anak ka. Wan tatang. Inakasarita ni Dan nga asawa. Parang ang suplipay kanyang. Ala, pabagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, kaintay pinauluan. Impalsay bayan! Dito'y drama tayo, Anyalaki Din! Insurat ni Teatina Minisais. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.